Alright, so let's introduce now from Coach Eagle Team, please welcome Humble Boy TV. Alright, very energetic. And let's introduce from the Rugby Boy Team, please welcome Herbs TV. Grabe ni Rugby Boy TV, energetic ko. First time berdua nih. First time berdua nih, deh. Bunda veterano. Hah? Go. Ay kondensa. Loh, apit. Apit na iko. May tama na, kaya joke na joke. Relax lang, relax. First time ini ya. Assalam. Relax kamay, relax. Relax kamay. Penawang ko mo. Alik ko sa gud. Down na! Bunday down. Usa. Down na! Isa! Relax lang kamay. Ang period! Counter. Bang. Down. 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 Gangin. Shoot. Julian. Buka bang. Yes. Alright, time. Alright, do you enjoy it? Alright, mapakalihat. Gina, ang taga-team. Tabig. Sige na siyang kadaog, doon. Ah, ini first time ini dua nih. Pero kamu sugalan, di bisa sokol. Sugalan. Itu minti mau kita sih. Otak kita. Belakangnya. Bang. Ini kapoy yang mematid. Nawang ko muna. Ay kumpiyansa. Relax lang. Relax. Ay lang pamatid yun. Kumitang utok. Second. Relax lang. Napay 1 round. Wagod. Kagin. Bantalan. Relax.
round. Ay, pensa, natawag na pensa. Pensa. Kalma na po, Curbs. Nindot na yung content. Nindot na Alright, guys. Kuya rin. Ay, kapur na kayo, kapur na kayo. Ay, kapur na kayo, kapur na kayo, kapur Alright, what a very entertaining fight between Rumble, Boy TV, and Girls TV. Curbs. Alright, so, ako na masahod. Well, a very entertaining fight between Humble Boy TV and Girls TV. Alright, we have already a decision. We have a split decision. Winner, Blue Boy! Alright, split decision.